egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Thank you Lord. Ake sishayeleni uNkulunkulu wethu izandla egameni likaJesu. Oh hallelujah! Oh hallelujah! Jesus. Oh hallelujah! Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bayabonga wena Baba endodana futhi nawe moya In the name of Jesus. Nkulunkulu oyingcwele, Nkulunkulu onomusa nothando, as we start this week, Almighty God. Sithi Nkulunkulu onomusa nothando, wena uNkulunkulu wethu, unguJehova wethu. Uthembisile Nkulunkulu oyingcwele ukuthi angeke uzushiye futhi angeke uzusiyekelele, Jehova Jireh. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, wena uNkulunkulu esaziyo ukuthi Nkulunkulu oyingcwele mangabe siphakamisela amehlo ethu ey'ntabeni lapho usizo lwethu elivela khona, Nkulunkulu oyingcwele, thina siyakhala kuwe Jehova Jireh. Wena uyawuza umthandazo wethu Nkulunkulu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba uthembisile Nkulunkulu ekuseni wathi angeke uzushiye futhi angeke uzusiyekelele. Ingakho siza kuwe Nkulunkulu oyingcwele, sizothi Baba wethu, sizothi Nkulunkulu wethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Yizwe imithandazo yethu Nkulunkulu, yizwe imithandazo yethu Jehova nisi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sizothi Nkulunkulu guqula leso simo Nkulunkulu oyingcwele. Kunabantwana bakho Jehova Jireh asebenza ubuhlungu Nkulunkulu oyingcwele ey'nhliziyweni zabo iminyaka Nkulunkulu oyingcwele, ngenxa kaSathane Nkulunkulu oyingcwele enza Nkulunkulu onomusa izinto ey'thize ukubazisa ubuhlungu Nkulunkulu oyingcwele. Baba, we pray Almighty God, sikhulekela Nkulunkulu oyingcwele i-healing ekuseni Nkulunkulu onomusa nothando, i-healing engeke Nkulunkulu oyingcwele odokotela bakwazi ukubanikeza yona Baba. Imithi yodokotela Nkulunkulu oyingcwele engeke yakwazi ukulapha lobo buhlungu Nkulunkulu oyingcwele. Sithi heal us Lord in the mighty name of Jesus. Kulobo buhlungu okusenhlizweni Nkulunkulu oyingcwele osehlale nabo iminyaka Jehova Jireh, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi ekuseni Nkulunkulu oyingcwele kunabantwana bakho Nkulunkulu onomusa esebekhala iminyaka Nkulunkulu bethi Jehova Jireh ngikhala kuwe, bethi Nkulunkulu ngikhala kuwe. Namhlanje ekuseni Nkulunkulu oyingcwele, we pray Almighty God that you restore Nkulunkulu lokhu Sathane akutshontsha Nkulunkulu oyingcwele ey'mpilweni zabo, beza ubuhlungu Nkulunkulu onomusa obungapheli, beza ubuhlungu okungalapheki egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray for your restoration Almighty God. Wena uNkulunkulu Jehova Jireh okwazi ukurestore, okwazi ukubuyisa Nkulunkulu oyingcwele lokho okuntshontshwe yisikhonyane ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi buyisa Nkulunkulu, sithi buyisa Jehova Jireh. Kunomntwana wakho Nkulunkulu oyingcwele odinga wena Baba, odinga wena Nkulunkulu oyingcwele ukuthi uyalingelosi Nkulunkulu onomusa regarding icase yabo Nkulunkulu onomusa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi Nkulunkulu, sithi we Baba wethu, sithi Nkulunkulu wethu, sithi Baba wethu, sithi Abba Father ekuseni kunomntwana wakho Nkulunkulu oyingcwele ongasabazi ubuthongo ngenxa yobuhlungu benhliziyo Baba, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi arise my Father my God, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Upholise lawo manxeba Nkulunkulu angakwazi ukupholisa uNkulunkulu kuphela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi pholisa Nkulunkulu lawo manxeba, sithi pholisa Jehova Jireh lawo manxeba angakwazi ukupholisa uNkulunkulu kuphela
kuphela Jehova nisi, sithi buyisa nkulunkulu lokho nkulunkulu oyingcwele usathana akutshontshile ey'mpilweni zabantwana bakho. Kunezinto nkulunkulu oyingcwele usathana ayintshontshile Baba phezu ey'mpilweni zabantwana bakho, bayasafarisha ngenxa yaleso simo nkulunkulu oyingcwele. Unyaka nonyaka uyadlula nkulunkulu, kodwa nkulunkulu oyingcwele isilonda ey'nhliziyweni asipholi ngenxa yesihluku usathana senze ey'mpilweni zabo. Sithi nkulunkulu oyingcwele kuney'londa ezingeke zapholiswa yibhandishi, kuney'londa ey'ngeke zapholiswa izinto zasemhlabeni, kodwa ezingapholiswa nguwe kuphela, ezingapholiswa umduduzi wethu ongumoya oyingcwele. Ingakho ekuseni sizothi imoya kaNkulunkulu, sizothi imoya wasezulwini, pholisa lawo manxeba, duduza nkulunkulu oyingcwele abantwana bakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sizothi imoya oyingcwele yenza lokhu nkulunkulu ongeke sekwenziwa umuntu nkulunkulu oyingcwele, kungekho mhlobo ongangibambatha bese yakhohlwa nkulunkulu oyingcwele. Kungekho muntu nkulunkulu onomusa ongakwazi to take away the pain, nkulunkulu onomusa to take away the depression, Almighty God, to take away the anxiety, Lord. Kodwa nkulunkulu oyingcwele engaba unkulunkulu osemazulwini kuphela ongayali ingelosi, nkulunkulu onomusa njengokusho kwezwi lakho unkulunkulu oyingcwele. Command your angels nkulunkulu onomusa, command your angels Baba concerning icase yabantwana bakho. Kunabantwana bakho nkulunkulu oyingcwele abadinga ukuthi ucommand ama-angels nkulunkulu oyingcwele, nkulunkulu onomusa, concerning their cases Lord, in the mighty name of Jesus. Nkulunkulu oyingcwele, nkulunkulu onomusa nothando, sithi guqula leso simo nkulunkulu oyingcwele. Kunesimo nkulunkulu esingeke saguqula umuntu ngaphandle kokuthi nkulunkulu oyingcwele ucommand ingelosi nkulunkulu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu oyingcwele, wena wenzile izulu, wena wenzile umhlaba, lisho njalo izwi lakho lithi umhlaba nkulunkulu oyingcwele nokugcwala kwawo ungokababa wethu Jehova, ungokaNkulunkulu wethu Jehova Jara. Makubonakale ukuthi uNkulunkulu wethu is the landlord nkulunkulu oyingcwele yomhlaba wonke. Makubonakale Jehova nisi ukuthi kube uNkulunkulu wethu esithandaza kuye is the owner nkulunkulu oyingcwele, is the inventor nkulunkulu yalo mhlaba Jehova Jara. Makungabi nkulunkulu oyingcwele nezimo mdala wey'nsuku ezingaphezulu kwabantwana bakho nkulunkulu onomusa. Namhlanje kuseni nkulunkulu oyingcwele sithi Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, we come against those spirits nkulunkulu oyingcwele ey'melene nkulunkulu onomusa nempilo zabantwana bakho nkulunkulu oyingcwele. Kunabantwana bakho mdala wey'nsuku asebeyike ngisho imisebenzi nkulunkulu oyingcwele. Kunabantwana bakho nkulunkulu onomusa abaxoshiwe emsebenzini. Kunabantwana bakho mdala wey'nsuku aba-oppressed emsebenzini nkulunkulu. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha we pray nkulunkulu oyingcwele ukuthi kubonakale ukuthi uNkulunkulu esihamba naye, uNkulunkulu wethu is the owner nkulunkulu, is the landlord Jehova Jara. Lithi izwi lakho wena uNkulunkulu owenzile izulu nomhlaba nkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Lithi izwi lakho uJehova uyakulondoloza ukuphuma kwami nokungena kwami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. From now on in the name of Jesus I am protected Lord. From now on in the name of Jesus ngilondoloziwe, ngilondolozwe uJehova uqobo lwakhe, ngilondolozwe umdali umdala wey'nsuku uqobo lwakhe, ngoba izwi lakho lisho njalo ekuseni lithi mina ngilondoloziwe. Nkulunkulu oyingcwele lithi usizo lwami alivele enyangeni, usizo lwami aliveli kodokotela kodwa usizo lwami livela kuJehova. Nkulunkulu oyingcwele sizosho njalo ekuseni sizothi usizo lwethu livela kuJehova, yena wenzile izulu, wenza umhlaba. Nkulunkulu oyingcwele wathi let there be light, maqedana kwaba khona ilight Jehova nisi wathi let there be light. Nkulunkulu Baba, kunomntwana wakho nkulunkulu oyingcwele ozwe inhlungu ezingabekezeleleki, sekuneminyaka ezwa le pain nkulunkulu. Namhlanje nkulunkulu oyingcwele sizothinta umphetho kaJesu, sizothi Nkosi uJesu
if you are able, Lord, to heal that lady, nkulunkulu oyingcwele, lo wesifazane nkulunkulu nomusa owayenomopho, Nkosi yokulunga, iminyaka ewu-12, Nkosi uJesu, namhlanje nkulunkulu oyingcwele, kunomntwana wakho ozophuma nobufakazi nkulunkulu ukuthi ngimbonile uNkulunkulu owenzile izulu, wenza umhlaba, engenelela kulesi simo sami ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kunomntwana wakho nkulunkulu oyingcwele okulo life, Almighty God, oze nge-appointment nkulunkulu nomusa, uNkulunkulu oyingcwele eyenziwe emazulwini nkulunkulu nomusa nothando, ngoba nkulunkulu oyingcwele akekho nkulunkulu nomusa ongene kulo life ngephutha, kodwa nkulunkulu oyingcwele we believe nkulunkulu ukuthi kune-divine appointment, Lord, kune-divine appointment, Jehovah Jireh, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga ukuthi ama-report namhlanje ayashintshwa nkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kunezinto ey'thize nkulunkulu oyingcwele ey'boshwe nkulunkulu nomusa ngaphansi kolwandle, namhlanje nkulunkulu oyingcwele sithi nkulunkulu wethu wena unguJehova, wadala ulwandle nkulunkulu oyingcwele, wadala umhlaba nkulunkulu nomusa. Leyo report nkulunkulu oyingcwele siyakhuleka ukuthi nkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, we pray, Almighty God, for your consuming fire ukuthi ungene ekujuleni kolwandle nkulunkulu oyingcwele, uyohlakaza nkulunkulu nomusa la nkulunkulu oyingcwele kuboshwe khona amaketango nkulunkulu nomusa, la kuboshwe khona nkulunkulu oyingcwele kwathiwa soke sibone ukuthi uyophila impilo enjani, ngoba manje sebehambile baye enyangeni enkulu, nathi siye enyangeni enkulu, siya kuNkulunkulu wethu yena owenzile izulu, wenza umhlaba. Lisho njalo izwi lakho lithi uNkulunkulu wethu is the landlord, lithi uNkulunkulu wethu wenza izulu, wenza umhlaba. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, sibiza wena ekuseni sithi uNkulunkulu wethu unguJehova omuhle, unguJehova ongahluleki, onguye uNkulunkulu oyingcwele. Nasekuseni uNkulunkulu nomusa nothando, noma ngathi uSathane ubehleleni kuleli sonto ukuthi izokwenzeka kubantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele, lezo inhlelo in the mighty name of Jesus it shall not prevail ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Noma ngathi uSathane ubeseqedile wathi sengiqedile ngalona, namhlanje uNkulunkulu oyingcwele we pray, Almighty God, ukuthi ungenelele uNkulunkulu oyingcwele, kubonakale ukuthi sekufika uNkulunkulu awenzile izulu, wenza umhlaba uNkulunkulu oyingcwele. Ekuseni uNkulunkulu nomusa nothando sizosho njalo, sizothi wena ungubaba wethu, la usizo lwethu luvela khona. uNkulunkulu oyingcwele, lithi usizo lwami livela kuwe uNkulunkulu oyingcwele. Anginalo elinye ithemba uNkulunkulu, kunomuntu okulo life, Almighty God, othi mina anginalo elinye ithemba, kodwa ithemba lami likuJehova, othi usizo lwami livela kuNkulunkulu oyingcwele. Usekusho lokho iminyaka uNkulunkulu nomusa nothando, kodwa Jehovah Jireh kubonakala ngazi ukuthi umthandazo wakhe awuzwakali. Namhlanje ekuseni we pray, Almighty God, ukuthi ube nomusa kithi uNkulunkulu, ukuthi ube nomusa phezu kwabantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kunomntwana wakho Jehovah Jireh okulo life uNkulunkulu oyingcwele, odinga ukuthi ucommand ama-angels, Almighty God, ukuthi ayongenelela kulesa simo uNkulunkulu oyingcwele abhekene naso. Baba, kunomntwana wakho kulo life, Almighty God, odinga ukuthi ucommand ama-angels uNkulunkulu oyingcwele ukuthi ayongenelela uNkulunkulu nomusa kuleya situation abhekene nayo, Jehovah Nisi. Baba, we pray uNkulunkulu oyingcwele that you send your angels, Lord, you command your angels uNkulunkulu nomusa concerning them, Almighty God. Baba, we pray, Almighty God, that you command your angels to guide each and every one okulo life uNkulunkulu oyingcwele, nongakafiki kulo life, Almighty God, on the appointment yakhe uNkulunkulu nomusa. We pray, Almighty God, that you command your angels, Lord, in the mighty name of njengokusho kwezwi lakho uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu oyingcwele siyazi ukuthi our weapons are not carnal but they are mighty through God to the pulling down of stronghold. Siyazi uNkulunkulu oyingcwele ukuthi izwi lakho Baba is our weapon, Almighty God. Kuthiwa libukhali kunenkemba osika nhlangothi
zombili. Ingakho uNkulunkulu oyingcwele siza ngezwi lakho sizothi Baba, command your angels, Almighty God, ukuthi izoshintsha ireport uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi command your angels, Almighty God. Sithi command your angels concerning lawyer naloya odinga ukuthi uNkulunkulu oyingcwele ucommand ama-angels. Uyazazi iy'nkinga zabo uNkulunkulu, uyakwazi ukukhala kwabo Jehova Jireh, uyazazi uNkulunkulu oyingcwele izimpi ezibahlaselayo ey'mpilweni zabo Jehova Nisi. Namhlanje uNkulunkulu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, we pray Almighty God ukuthi kubonakala uNkulunkulu esihamba naye, ukuthi thina sihamba noNkulunkulu ophilayo Jehova Nisi. Noma ngathi uGoliath uNkulunkulu oyingcwele ufika nebutho lakhe, kodwa thina uNkulunkulu nomusa lithi namhlanje izwi lakho, you will command your angels, Almighty God, not one uNkulunkulu oyingcwele, but you will command your angels uNkulunkulu ngobuningi bawo ukuthi bazosilwela, bazosinqobela uGoliath. uNkulunkulu oyingcwele osey'mpilweni zethu Baba, kunomntwana wakho uNkulunkulu oyingcwele okulo life Baba, obanje uGoliath mdala wey'nsuku, wabanja i-health yakhe uNkulunkulu oyingcwele, wabamba iy'nto zakhe, wabamba i-success yakhe, wabamba ukuthula kwenhliziyo yakhe. Namhlanje kuseni Jehova Nisi sithi Baba, command your angels Baba concerning i-case yakhe, njengokusho kwezwi lakho uNkulunkulu lithi I will command my angels, not i-angel eyodwa, kodwa uNkulunkulu oyingcwele lithi izwi lakho, you will command your angels regarding concerning i-case yabantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele. Namhlanje kuseni uNkulunkulu nomusa makubonakale ukuthi thina singobani, ubaba wethu ngubani, uNkulunkulu wethu ngubani. uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha makubonakala uNkulunkulu Baba. Yebo siyazi ukuthi uNkulunkulu oyingcwele kunoGoliath ohamba eThekwini uNkulunkulu nomusa ejova ingane uNkulunkulu oyingcwele. Namhlanje uNkulunkulu nomusa we pray Almighty God that you command your angels, Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray Almighty God that you command your angels ukuthi bahambe ney'ngane uNkulunkulu oyingcwele, mayihamba ku-West Street, mayihamba ku-Smith Street, mayihamba ku-Pine Street, mayihamba ku-Field Street Jehova Jireh. uNkulunkulu oyingcwele sithi command your angels, Almighty God, ukuthi uNkulunkulu nomusa noma ngathi uSathane uthumela luphi uhlobo lwama-spirits akhe awathembile, kodwa Baba makubonakala ingelosi ngemuva nangaphambili uNkulunkulu oyingcwele nasebaceleni uNkulunkulu nomusa isurround abantwana bakho njengokusho kwezwi lakho lithi I will command my angels ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, kunabantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele abadinga abakwi-case of emergency Lord, abadinga ukuthi Baba for you to arise my Father my God and command your angels ukuthi izothulisa isivunguvungu esisempilweni yabo. Namhlanje kuseni Baba sithi uNkulunkulu command your angels Jehova Jireh, command your angels Jehova Nisi, Jehovah uNkulunkulu wethu Jehova Yahweh, sithi command your angels Baba, sithi command your angels regarding my case ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, kunomntwana wakho kulo life Almighty God ozubuhlungu uNkulunkulu oyingcwele, obumangalisayo Jehova Jireh, obuhlula ngisho ama-specialist uNkulunkulu oyingcwele abangazi uNkulunkulu nomusa ukuthi bazomlapha ngani, kodwa namhlanje kuseni sithi command your angels uNkulunkulu oyingcwele ukuthi bazoxosha whatever it is ekhozi pain uNkulunkulu kuloya mntwana wakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu nomusa nothando, namhlanje kuseni Baba sithi usizo lwami luvela kuJehova uNkulunkulu oyingcwele owenzile izulu nomhlaba. uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu, wena ungumlondolozi wethu, wena uNkulunkulu wethu, wena unguJehova wethu, asinalo elinye ithemba ngaphandle kwakho uNkulunkulu wethu. Ekuseni Jehova Nisi, wena unguNkulunkulu othembekile. uNkulunkulu oyingcwele sithi command your angels
angels, my Father, my God. Nkulunkulu oyingcwele sithi command your angels, Nkulunkulu oyingcwele, ukuthi iyolwela abantwana bakho, Nkulunkulu oyingcwele. Nkulunkulu nomusa, kunempi eyathunyelwe uSathane ukuthi azodestroya omunye womntwana wakho kulo life, Lord. But in the mighty name of Jesus, we say, my Father, my God, command your angels, Lord, ukuthi bazosilwela Baba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, basinqobele Jehova nisi, ngoba Nkulunkulu oyingcwele, there is no way ukuthi uSathane angalwa nama-angel esizulwini, Nkulunkulu oyingcwele anqobe. Baba, command your angels regarding our lives, Lord. Command your angels, Jehova nisi, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Jesus. Sisho njalo Jehova Jireh, sisho njalo uNkulunkulu wethu, sithi command your angels Baba wethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi uNkulunkulu oyingcwele, sibonakalise uNkulunkulu ukuthi wena unguNkulunkulu ophilayo, Jehova Jireh. Sithi uNkulunkulu command your angels Baba wethu, sithi command your angels regarding case abantwana bakho, uNkulunkulu oyingcwele. Kunomntwana wakho Jehova Jireh okulo life, uNkulunkulu oyingcwele, on a case of emergency, Lord, odinga ukuthi command angels yakho right now, Almighty God, on case uNkulunkulu oyingcwele ephuthumayo, uNkulunkulu nomusa, edinga ukuthi command ama-angels akho ngokukhulu ukushesha, uNkulunkulu oyingcwele, to arise, Almighty God. Baba, we pray uNkulunkulu oyingcwele for that kind of army, uNkulunkulu nomusa, owawuyithumelile ngesikhathi u-Elisha ehlaselwe yimpi, Baba, ukuthi uNkulunkulu oyingcwele izonqobela abantwana bakho, naba abantwana bakho bezodlala uSathane, uNkulunkulu oyingcwele. Izwi lakho uNkulunkulu nomusa lithembisile lathi, I will command my angels, lithi you will command your angels, uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu, concerning us, Almighty God, to guide you, uNkulunkulu oyingcwele, yonke indawo abahamba kuye, uNkulunkulu nomusa, as they go to work, uNkulunkulu oyingcwele. Baba, we pray, Almighty God, ukuthi uNkulunkulu oyingcwele, you command your angels, Lord, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyabonga uNkulunkulu oyingcwele, siyabonga Jehova Jireh, sibonga izwi lakho Baba, sibonga uNkulunkulu oyingcwele ukuthi mdala weyinsuku iy'nhlelo nazo ngathi izinhle, uNkulunkulu, ziyababazeka, they are glorious, they are mighty,
sithi uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngoba unguNkulunkulu osithanda njalo, uyathanda uNkulunkulu oyingcwele, uyasikhathalela uNkulunkulu, ungubaba wethu, unguJehova wethu, uNkulunkulu oyingcwele, uyithemba lethu, asinalo elinye ithemba ngaphandle kwakho uNkulunkulu. Namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele sizothi Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, sizothi uNkulunkulu wethu zibonakalise empilweni zethu Jehova Jara, uNkulunkulu oyingcwele, makubonakala uNkulunkulu esihamba naye ukuthi thina sihamba noNkulunkulu ophilayo, makubonakale uNkulunkulu oyingcwele ngezenzo ukuthi uNkulunkulu esihamba naye ke manje uNkulunkulu ophilayo. Yebo uNkulunkulu, kungenzeka ukuthi besidukile uNkulunkulu oyingcwele, kungenzeka uNkulunkulu onomusa ukuthi siphambukile sachezuka endleleni Baba. Baba sicela ukuthi usibuyise uNkulunkulu onomusa kwi-direction mdala wey'nsuku aligned with your will Almighty God, ukuze uNkulunkulu oyingcwele noma ngathi ucommand ama-angels akho to be able to locate us Lord, in the mighty name of Jesus. Angasifici sisemanyaleni, angasifici sisesonweni uNkulunkulu, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu onomusa nothando. Baba siyabonga ukuthi uNkulunkulu oyingcwele uthembisile ukuthi you will command your angels Lord. Kunabantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele abakulo life Almighty God, ebekade bethandaza uNkulunkulu nomusa, bekhulekela into ethize uNkulunkulu oyingcwele. Namhlanje kuseni Baba, we pray Almighty God that you go, lisho njalo izwi lakho Baba lithi you will command your angels Lord concerning us Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, command those angels Almighty God, command your angels my Father my God, command your angels regarding kunomntwana wakho uNkulunkulu oyingcwele, na uyamazi uNkulunkulu onomusa, othi mina kulungile Nkosi uJesu, ngize kuwe uNkulunkulu, ngizothi I will not let you go until you bless me Lord. Othi othi if it means Lord kumele ngivuke njalo ngo-5 ngizosho njalo ngizovuka, ngizothi I will not let you go until you bless me uNkulunkulu oyingcwele. Kunomntwana wakho Baba one progress elong overdue, ekufanele ngabe kade uNkulunkulu onomusa yamlocate, kodwa ngenxa yokuthi kunempi ebambe uNkulunkulu oyingcwele iprogress yakhe. Ingakho namhlanje Baba sithi Baba, command your angels uNkulunkulu oyingcwele regarding the case yomntwana wakho uNkulunkulu. uNkulunkulu oyingcwele Baba siyabonga uNkulunkulu oyingcwele ukuthi wena uthembisile, uNkulunkulu onomusa uthembekile, uNkulunkulu oyingcwele. uNkulunkulu onomusa, ngiyabingelela abazalwane ekuseni, ngiyaxolisa ukuba late bengisemsebenzini. Ngiyaxolisa bazalwane ukuba late, ngizamile ukushesha futhi ngiphume before time ngenxa yokuthi bazalwane yabo nje le weekend le it was hectic ngampela. I was praying the whole weekend, ama prayer request bazalwane. You can think ukuthi uneyinkinga, ungayitshela ukuthi uneyinkinga, kodwa mina sengikhulile ngiyasho ngithi hayi ngimdala manje bazalwane. Ungayitshela ukuthi usubonile emhlabeni, kodwa uNkulunkulu siyamthemba bazalwane ukuthi noma ngingathiwa inkinga ibonakala ingakanani, kodwa mkhulu uNkulunkulu kunaleyo nkinga. Siyamthemba uJehova bazalwane ukuthi not just me, kodwa sihlangene sisonke bazalwane sizokhulekelana bazalwane. Ngicela ukuthi nani manikhuleka nikhuleke nithi naloyana uNkulunkulu onomusa okuleya prayer group Baba, odinga uNkulunkulu oyingcwele usizo lwakho ukuthi ungenelele. Siyacela uNkulunkulu ukuthi Baba umenzele umusa. Just pray. Ngiyacela bazalwane ukuthi sikhulekelane, ngoba bazalwane abantu bakaNkulunkulu they've been through a lot. Yabona nje sometimes ngiyibona yabona nje Friday night angazi ngabakhona yini ade bekhona kwi-midnight prayer yangoLwesihlanu. Abanye abantu engabathola kwi-midnight prayer abantu ababengalele ngenxa ye-pain yezinto abadlule kuzona. So Friday night ngihlangane nabantu abanye babengalele, bacela uWhatsApp number wami, bangichazela kahle ama-situation, and ngabona ukuthi you know what, I cannot ziba this one, kumele ngikhuleke, kumele nje I must put my own prayers on hold and pray for lo muntu, ngoba manje kule situation akuyona week angeke, there's no way. Yabona nje ngiyacabanga ukuthi mangabe befika kwi-presence kaNkulunkulu, they just cry, they just weep. So badinga umuntu ozolida umoya oyingcwele ukuthi you know what, le idinga ukuthi uyi-address kanje, le idinga ukuthi uyi-address kanje.
So bazalwane, I've been praying the whole weekend. I've been praying just the whole weekend. Umzimba wami ukhathele, yabo nje izolo angivukanga bazalwane, angizange ngize ngize ekuseni izolo because umzimba wami is tired, I'm exhausted, ngikhathele. But namhlanje ngithena ngoba ngizange izolo, I will try, ngizozama. Ngiyabonga sisi wami, ngiyabonga, yes. So bazalwane, I will try. So bazalwane, izwi lanamhlanje buka angisalifundi ngisho izwi. Izwi lanamhlanje because I'm late bazalwane. Oh, before I forget, ngingaze ngingene ezwini, uma ngaqala ngangena ezwini bazalwane ngizokhohlwa. Ngicela ukubonga kakhulu bazalwane, kunevideo nje engivele ngayipost ekuseni namhlanje ngathi ngicela ukubonga kakhulu kuma gifters bazalwane, because by lo 1 rand, because ama-gift ama-coins awu-30 awu-1.50, lo 1.50 othenge ngawo ama-coins, lo 9 rand othenge ngawo ama-coins, because ama-coins awu-30, angazi ngicabanga ukuthi awu-30, awu-1 rand, awu-8.99 yeah. Lawo ma-coins lo 9 rand wakho othenge ngawo ama-coins wa-contribute bazalwane, kunomuntu othize ozothi umoya engcwele ngizothi ngifunde imessage yakhe athi umoya engcwele plant mnikeze imali, mnike nginganayo ephaketheni, but because of your gifting bazalwane, kunomuntu othize olaledlile, kunomuntu othize mhlawumbe kumele ayofaka i-CV ngalo 50 rand lo ehlanganiswe ilama gift lawo enwagiftayo bazalwane. I will not, angeke ngize ngidle nje imali yama gift, ngasho nje from the start, ngayitshela ngathi mina, because I've met so many people lana, abanye bebesebenza kwaphela umsebenzi, abanye abasebenzi, baningi bazalwane abantu. Ama gift enu azokwenza umehluko, enza umehluko empilweni zabo. So I just want to say thank you so much. uNkulunkulu anibusise ngendlela emangalisayo, bonke abantu abagiftayo bazalwane, uNkulunkulu anandisele uNkulunkulu, ngiyabonga ngendlela emangalisayo. So when the Holy Spirit is instructing me ukuthi give there, I know ukuthi bakhona abazalwane bami abangisizayo nami ukuthi ngikwazi ukuthi to give, because kunabantu bazalwane, umuntu athi kutshela i-situation yakho ubone ukuthi yazi ke manje lo 50 rand wokugcina ebenginawo fanele ngiwunikeze lo muntu, ngoba manje mina la endlini kukhona ukudla, ikhona impuphu lapha endlini ngizokwazi ukuphay iparish ngidle, but lo muntu lo mhlawumbe una 3 days agcina ukudla, yabo. But ama-gift enu bazalwane ayasiza, ngiyabonga ngendlela emangalisayo. I just want to say thank you so much ngama-gift. uNkulunkulu anandisele ngendlela emangalisayo, khona nje ongisedelive uyakhala, angimnyanga ngisho imali enkulu, uyakhala, uyabonga, ngisho ngithi ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga. Lo 2 cent, lo 1 rand ufakile, lo 5 rand we-gift, ngiyabonga ngendlela emangalisayo, ngiyabonga sisimbali, ngiyabonga ngendlela emangalisayo, because bazalwane, yabo nje thina abanye siyasebenza, kukhona ukudla endlini, kunomunye ongasebenzi bazalwane, okungekho lutho ngampela. Thola ukuthi ungisendela imessage ulamba eswini, asikwazi ukuthi sizohlangana lana siloke sithandaza ulamba eswini umzalwane, ethi uyangitshela ukuthi ulamba eswini, angisawazi ngisho nokumnikeza u50 rand, but because of your gifts bazalwane, ngizokwazi ukuthi mangabe kukhona umuntu olambile ngampela, akekho umuntu okulo life mangabe bazalwane sigifta sibambisene kanje, akekho umuntu okulo life ozolamba. This is not like mhlawumbe uye esontweni, wefika esontweni niyanikela, niyabona umfundisi hamba ngemoto efensi, cha, la kulo life ama-gift azosupport umuntu angazi ukuthi idatha umuntu usuke elithathephi, kodwa uNkulunkulu uyamdirect ukuthi hamba uye kulo life. Mase yangitshela namoya engcwele ukuthi lo muntu lo angeke kuze umzibe, le mali yokugcina laphayana uzomnikeza. So bazalwane, ngiyabonga, ngisula amazwi, ngiyabonga. So bazalwane, ukuthi ngiphuthume ngoba u6 uzoshaya manje, kumele ngilungisele ingane. Amahubo 121 verse 2 uthi usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. uJehova uyakulondoloza ukuphuma kwami, ukungena kwami. Ulondoloza ukuphuma kwakho, ulondoloza ukungena kwakho. So bazalwane, ngoba ngithi kwami, it's because when I'm reading the word ngiyalipersonalize ngithi me, yabo, ngoba ethi ukuphuma kwakho,
ukungena kwakho nawe mangase mhlawumbe nawe ungenza njengami uthi ukuphuma kwami ukungena kwami ya ukuphuma kwakho ukungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade. So bazalwane sicela futhi sifunde amahubo Psalms 91 uthi for he will command his angels concerning you. He will command his angels concerning you to guide you in all your ways. Lisho njalo bazalwane. So bazalwane kunabantu bazalwane uma ngabe engayisizanga yena akana plan bazalwane. Uma ngabe bazalwane engazange azayisize yena akana plan bazalwane. Kunomuntu bazalwane okuyena owazi ukuthi I am on my own la emhlabeni, akekho umuntu engizothi mangithi ngicela u5 kuyena anginikeze u5. Kunomuntu bazalwane ola emhlabeni othi mina mangilambile kungcono ngizolala ngilambile ngoba akekho umuntu engingakhala kuyena bazalwane. Kodwa namhlanje bazalwane lithi izwi laNkulunkulu usizo lwami luvela kuJehova bazalwane, ngoba uNkulunkulu uyayidala iplani. Ngoba ngisho bazalwane ngithi ama-gift ethu ayasiza ukuze sikwazi ukusiza nabanye abantu bazalwane. Ama-gift ethu ayakwazi ukuthi kuthini asize thina, asize naba ngelinye ilanga kobe omunye, ngelinye ilanga kobe omunye uyatshela ukuthi yena u-right, kodwa ngelinye ilanga kube khona i-emergency ezodinga ukuthi yebo yena u-right, kodwa manje situation idinga ukuthi asizakale, asizwe. uNkulunkulu enza iplani, akhomanda ama-angels. Mhlawumbe i-angels yami kungase kube uSisi Precious, mhlawumbe i-angel yami kungase kube uSisi Mbali. Ngelinye ilanga bazalwane uthola ukuthi nje anginaplan, kodwa uNkulunkulu akhomanda ama-angels. Mhlawumbe uNkulunkulu akhomande omunye kule group athi sibanibani awu-check usibanibani ukuthi u-right yini, uthi uma umcheck-a usibanibani uthola ukuthi ngampela usibanibani usenkingeni. Ngobani? uNkulunkulu uyakwazi ukwenza iplan bazalwane. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza iplan. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga bazalwane kunomunye umfowethu engisebenza naye, u-right nje u-right ngangihlezi mina ngiselivini, kwabe khona into ethi mfonele, akasiyena ngisho umzalwane, kwabe khona into ethi mfonele umcheck ukuthi unjani, kwabe khona into ethi mnika u300. Ngavele ngamfakela imali, kwasho ukuthi mangimfakela imali ngambona kuphela 2 hours engazange eze react. Ngamfonela ngathi mina ayibo kanti unjani wena, ngikufakela imali awubongi. Wathi hawe ma, wathwala izandla ekhanda wathi yazi ukuthi angiyanga ngisho emsebenzini ngenxa yokuthi upetrol benginganawo. Okusho ukuthi uNkulunkulu ukhomandile, wathi lalela, uyayibona yamali laphayana ebhenki ngoba wena unayo iplan ngayo, awuyinike nangu umuntu ongayanga ngisho emsebenzini ngenxa yokuthi uyaswela. Mangabe ethi uNkulunkulu I will command my angels, sometimes ama-angels will come in a form of umuntu bazalwane. Umuntu okude othize okade mhlawumbe okade wamgcina uNkulunkulu amkhomanda athi lalela, awu-check usibanibani, awu-check usibanibani ukuthi u-right yini, awu-check usibanibani ukuthi udlile yini, awu-check usibanibani ukuthi ungamsiza ngani. uNkulunkulu kube khona into ayihlebayo emdlebeni yomuntu concerning you, edinga e-align with what you need bazalwane, ngoba uNkulunkulu uyazazi singabantwana bakhe, singabakhe. uNkulunkulu kuthiwa ungumlondolozi, ulondoloza ukuphuma kwami nokungena kwami. uNkulunkulu othembekile bazalwane, uJehova othembekile bazalwane, uthembekile uNkulunkulu wethu bazalwane. Mangabe lithi izwi lakhe he will command your angels concerning, uNkulunkulu wethu uzokwenza njalo, akasiyo umuntu kuba ngaqamba amanga, ngoba lisho izwi lakho lithi for he will command his angels. Uzokwenza njalo, uzokhomanda ama-angels akhe. Sometimes ama-angels akhe uzowakhomanda in a form of umuntu, uzowakhomanda in a form of anything bazalwane, uzowakhomanda ngendlela yena azi ukuthi you know what, mangabe ngiwakhomanda ngale ndlela uzosizakala ngokukhulu ukushesha, ngoba uNkulunkulu uyasikhathalela uJehova wethu, uyasikhathalela ubaba wethu bazalwane. Hey bazalwane, ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyamthanda uNkulunkulu bazalwane, ngiyamthanda uNkulunkulu bazalwane. Sometimes uthola ukuthi bazalwane kunomuntu
kunomuntu odinga usizo and ngampela akanayo iplan. Mangabe engazange azahole angeke azadle. Mangabe engazange azayisize akho mndeni, akho muntu ozomsiza. Kodwa bazalwane, kubalekile ukuthi silazi usizo lwethu ukuthi livela kubani, ukuze uNkulunkulu ezokwenza njani, azokhomanda. Mangabe sinenkinga singasheshi sihambe siyotshela usibanibani, ake sihambe sithi siphakamisele amehlo ethu ey'ntabeni sithi usizo lwami livela kuJehova, ukuze uJehova ezokwazi ukuthi ngampela lo muntu iplani yakhe mina, iplani yakhe mina uNkulunkulu wakhe. Mangabe mina ngingawakhomanda ama-angels ngampela ngithi akenze njani. Mangabe mina nguNkulunkulu wakhe ngingayanzi ngingakhomanda ama-angels ukuthi enze iplani, ngithi akenze njani, ngoba ngiyazi ukuthi mina ngusizo lwakhe. Alukho olunye usiza nalo ngaphandle kwami bazalwane. Hey baba, hawu uNkulunkulu siyabonga, hawu uNkulunkulu siyabonga. Bazalwane, kudingeka uNkulunkulu naye la esemazulwini ezazi ukuthi uyiplani yethu, uyithemba lethu, sithembele kuyena kuphela. Akekho omunye umuntu esithembe kuyena. Mangabe engawathumela ama-angels, mangabe engawakhoma, bazalwane, ama-angels asuke engancengiwe, ama-angels asuke commandwa. A command is an instruction ongeke uze ukwazi ukuyiphikisa, angeke wayiphikisa. If the angels is commanded ukuthi hamba uyokwenza ukuthi kusibanibani, it's an instruction angeke akwazi ukuyiphikisa, angeke akwazi ukuyi-objecta ukuthi kodwa baba nje loyana akasindisiwe yini. Ngeke. uNkulunkulu akabhekile lokho, ubheka ukuthi wena ithemba lakho likuyena yini, ngoba lithi akukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. So thina ngefaith yethu, ngokukholwa kwethu sizomthinta uNkulunkulu sithi Jehova Jara, usizo lwami luvela kuwe, wena owenza izulu nomhlaba. uNkulunkulu oyingcwele ungibekile emhlabeni ngalesi sikhathi sonyaka, uthi angenze njani-ke uNkulunkulu uma kunjena, ngoba baba anginalo elinye ithemba lami luwena, usizo lwami lunguwe. Command your angels, my Father, command your angels, my Lord, command your angels uNkulunkulu wami, and uNkulunkulu uzokwenza njalo njengokusho kwezwi lakhe, athi mina Jehova, I command my angels concerning you to guide you in all your ways. Bazalwane, nibe nosuku oluhle ngendlela emangalisayo. Ngicela bazalwane sibe ne-confidence ngobaba wethu ukuthi uNkulunkulu wethu, ukuthi uNkulunkulu wethu, 1, is a landlord yomhlaba. 2, uNkulunkulu wethu uyasilondoloza, okusho ukuthi thina ulondoloza, we are protected coming in, going out. Siyalondolozwa, siyahlengwa, silondolozwa bani, ngoba uNkulunkulu he command his angels. He command his angels to guide us. Thina sigadwe ngisho silele, sigadwe ngisho senzani, sigadiwe, ngoba uNkulunkulu uthembisile wathi I will command he will command his, not one angel but angels. Ngobuningi bawo uzowakhomanda ama-angels akhe concerning who? Concerning you. Ngoba wena unjani? Ngoba wena uthembe yena, awunalo elinye ithemba, awunayo ugobela othi okhala kuyena. Wena usizo lwakho luvelaphi? Luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Bazalwane, ngiyathanda ngendlela emangalisayo, ngiyathanda. See you tomorrow 5 a.m. Kusasa ngizobe ngikhona bazalwane, ngo-5 a.m. Ngiyacela ongangifolowishi, ngicela ngifolowishe, ngicela sifolowishane bazalwane, ngicela sifolowishane, ukuze ngelinye ilanga uNkulunkulu mangabe kukhomanda ukuthi ukubheka omunye umzalwane owahlangana naye la sizokhuleka, ungamseshi ukuthi konje kwakubani. Ngiyacela bazalwane sifolowishane. Mangabe ukuthi awungifolowishi, uwazi ukuthi mangabe ngi-live you will not know ukuthi ngi-live, but if you are following me you will know when I'm live, because uTikTok uzokutshela ukuthi ke seziyashake, sesizosho njalo sizothi I will not let you go until you bless me. Sizosho njalo I will not let you go until you bless me, Lord. Sizothi my Father, my God, change my name from lokuxakeka esengixake iminyaka. I pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi ungiphe igama elisha, igama elokuthi mina ngumnqobi, ungiphe igama elisha lokuthi mina I am blessed, ungiphe igama elisha lokuthi mina I am an overcomer, ungiphe igama elisha, ungiphe
ungiphe igama elisha, ungiphe igama elisha, ungiphe igama elisha elizoglorifya inkazimulo yakho, elizophakamisa igama lakho. Ungiphe igama, sizosho njalo, sizohlangana sisho njalo sithi uNkulunkulu, sizothi uNkulunkulu, I will not let you go until you bless me, Lord. Baba, washintsha igama likaJakobe. Waye uJakobe wathi ngenxa yokuthi ubambane noNkulunkulu, nathi uNkulunkulu oyingcwele sizosho njalo. Sizothi I will not let you go until you bless me. Libe nosuku oluhle bazalwane, sobonana kusasa.
phansi bazalwane. Ayilungile bazalwane. Ayingeke muyintwele ayi baba. Yes, Lord. Lungile bazalwane. Hallelujah. Le ngoma ithi wena olalelwa imvelo na indalo. Ibuye ithi sithi bayede uyingcwele. Wena olalelwa sisithalwa wena olalelwa ayimvelo. Hallelujah. Wena olalelwa sisithalwa wena olalelwa ayimvelo. Hallelujah. Sithi bayede 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 ulabosayi. Sithi uphakeme siyakuvumela sithi uphakeme. Ayibakabazali kaKristu ilonto sivuma sithi bayede 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 sithi uyingcwele sithi uyingcwele ibandla lethu yingcwele. Jesus Christ. Ilento siguqa ngamadolo sithi bayede sithi bayede 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 bayede. Wawukhona umhlaba ungekabikho isekelo singekabikho. Wawukhona emaphakathi ungekabikho nto. Ungophilayo ungophilileyo unguThixo. Ungu-Alpha no-Omega bekho nje ngawe. Uyuthule wena. Akibandla dumise. Siyaqubutha phambi kwakho Thixo wethu ngamandla. Siphakamisa amaphiko kuwe sicela isivelosi. Phakamisa izandla sithi akekho nje ngawe. Sithi ungophilileyo ungophilileyo.
bayethe 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 sivumelana nengelosi ngoku sithi ungcwele unguThixo uphakame sithi uphakame ibandla lethu ungcwele isabangela sithi bayethe 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 sithi bayethe sithi bayethe bayethe sithi ungcwele kakhulu sithi ungcwele kakhulu waletha nolalelwa sisi talwa wena uyamanyelwa nayi velo nolalelwa uyamanyelwa sisidalwa ikherubi neserafi sikhothama kuwe njalo sithi ungcwele nathi-ke bayethe hallelujah sithi bayethe hallelujah thuphakeme yebo ngcwele sithi bayethe siguqa phambi kwakho hayo yathwana mliwena sithi bayethe ezintweni zonke wena uphakeme akasiphakamisa isandla sonke sithumise ibandla likaKristu sithi bayethe sithi bayethe ibandla likaKristu lithi bayethe bayethe sithi bayethe sithi ungcwele Jesu ibandla lithi bayethe 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 sithi bayethe sithi bayethe sithi uphakeme uphakeme wazothandaza yonke Hi, I'm Togozani Talks Nkosi, and I thank you for watching our video. I trust you are blessed and inspired by it. There are plenty more to see. My suggestions right here will leave you motivated, so do click on any of them. Remember, you can subscribe to the Talks TV Inspirational channel now by clicking on the subscribe button. Thank you once again for watching. Comment down below. We love hearing from you. Talks TV, your home of inspiration. hallelujah komshali duma izulu nonya silusa beka namaza yabona mazo
Kosaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bazalwane, asingatreating ngathi siseshowing, but we're here to worship the Lord. We're here to worship the Master, the one who was and is to come. Oh, Shama Kosa, Yalaba Bosa Yalaba, Ripaka Saya, Yes, Salamasa, Yes, Saka, Yes, Satalama. Jesus, oh Jesus, Yalaba Kosa.
kwakubekiwe emehlweni ami mina ngazikhethela wena wedwa wena Nkulunkulu yaba kwakukuningi kwakudekiwe kwakubekiwe konke yabo azikhethela wena Nkulunkulu kwakudekiwe konke kwakukuningi kwakukuhle konke kubekiwe kwakukuhle konke kubekiwe yabo azikhethela mina sangikhetha wena Nkosi azikhethela mina ngazikhethala uNkulunkulu azikhethala wena umnandi ukuhlala kuwe sithi kwakukuningi kwasedekiwe konke sekubekwe konke mina ngazikhethela uNkulunkulu ngazikhethela wena Jesu ngazikhethela wena Jesu mina ngazikhethala wena azikhathala wena bayanda Nkosi azikhehana aluma suda bahaya azikhethela uNkulunkulu